අතිරේක ලකුණු දෙක. අතිරේක ලකුණු දෙක. බඳුවා ලකුණු ලබාගෙන ඉන්නේ. නිබඳුවක් සමයි බඳුව දෙක. එවර පහර ඊහරින් ඇදිලා ලකුණු 6යි. ලකුණු 6යි. 6 run. විශ්වයේ පිටින් एक बार अब्दुल राकीब ने रैकगन है हम ये अवसर लागू देखा काला प्रति मालूम करेगा देखो खाली लाखों हज़ारे आइना ने टिकल वाली आंदोलन पाने में हेमंत की वही साउल ये नाम में पीड़े के अंदर दिवनी चाकू दिवेना आनो पांडव बुलडोज पांडव लेकिन व्यवस्था वाटे लाखों देखा दिवेना सुरानम चातुर हमारे सीमा श्रीलंका यारी बादावा बुलडोज पांडव लाखों संख्या वाला तवन लाखों हाया बेटा दिवेना चातुर इलाके पांडव इंडियन तरह सामने बालों बालों के लिए गोली करके इन्हीं बावसार कराना समाप्त करना चातुर आमरने वादुन बांधो इन्हीं मात्राया वो विनिश्चित साझा करना काडू लम्बा किन्हीं व्यवहार में हसूल बावर ये लोग संबंध उग्राम करना आके न कर भी ठीक लाभ करना करना बंदूर कोरान का संसार ये लोग तुम बेला बंदूर उग्राम करना एवारा जागरूक करना बहाना ये निशान और लागू करना पावर क्लास करना कोरा और लागू करना के जो ना yawan batu rekenan usaha kena namun negara rekenan mereka oleh dulu sering tahun lalu lagu matalis dekat apa ini dia tadi yang lagu ayah awak lagu ayah dia sini mereka college cricket kanda mereka dulu lagu sang kia orang लाखों खातली नाम है मैं इनमें ज़मीन के मालूमी लाखों पाया मैं ये और इस्लाम के मिसाल लगाई लाखों हज़ारे ये सेना कॉलेज 5th degree for the loss of 1 wicket with their 4 runs then लाल चलिए बाहर रैकगन ने दिया लाखों हज़ारे ada kuih lagu itu samain lagu hadaran ayam three hit awas tahu ni mereka lagu ini dia lagu baru mereka datang dua tidak catch kalau na lagu ni ba lagu dia ada स्थानगत गिरी ये हरी दिवस सिद्धू बनाना तो नेक्स्ट माधुर राकीब ने इधर बात करी अवला गुना बागे देखा सुधार क्रिया करने यारी चौथा बात बोले कहाँ की माधुर क्रिया होगा नहीं इधर मेरे पहाड़ के लगे तो लाखों एकाई लाखों हज़ार dan ada resi maafas Mariana aku ayat ini sebenarnya kanda
ඉන්නයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් සාර්ථක පන්දු පහරක් ලකුණු 4යි. ඊට පිට එල්ලවන දෙවන හතරේ පාර මේ පටුවාලේ තුල එල්ලවන තුන්වන හතරේ පාර. ගාමින් කවගේ අර්ධ ශතකයේ අභියස වැඩි සිටින්නේ 1 ලකුණක් කරා ප්‍රතිමවුරු කර ගන්නවා. ගාමින් අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කර ගන්නවා. Dinesh Dariana ක්‍රීඩකගේ ආරම්භක පිටිකරුවා හොඳ සහයෝගයක් ලබා දුන්නා. අනෙක් අතේ වේගයෙන් පන්දුව බාර දෙන දාවිත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 113යි. ඉදිරියට යන පහරක් කෙල්ල කරනවා. නමුත් පන්දු scoring with a corner. At the end of coming, third wicket for Korean College. Youth finance as well as Vinu Udawala and Ray Bai. Rumesh Gawar Sambati. Lakukan apa di mana berada? Jangan lakukan tidak di mana. Lakukan ini dah. Jangan dilakukan lakukan dah. Sisi ada Sandur. Lakukan ini pasal pilihan. Jangan. Good kiri berusaha dengan baik ini juga ada yang baik pasal. Nanti mereka lakukan. Lakukan semua. Dia ada bantuan. Dua kita dari Sadai. Harga dah sewa bantuan repair bantuan kerana bulan juga bila bantuan ini ni dia nama sudah bantuan dia dah Roshan itu dia lepas bahagian kita kalau ia ni dia sudah bantuan mereka. Simon Kadul beda wajah ni Roshan ke ini mah beda dah kira. Ambil nama dia ada di sini. Ada Muhammad Tikidarui, benar. Yang traffic bantuan. Ini makanya. Ladies dunia lain, dalam main ini orang lain dia baik bantuan. Akhirnya kalau korang yang kedua doa. Dia doa. Lagu nuhadaran itu, lagu nuhadarai. Orang tu Amila. Benar, satu dia doa. Kalau bantu. Ini dia doa. Udah bantu terus lagi kata dah hakim ini.
පාදුල දිනේවන්ට සමත් වෙනවා ඩීඑස් කඩානායක කණ්ඩායමේ දැවියන ක්‍රීඩකයා අවිල fantastic goal किसी हटना है හරියට 18 වන කන්දෝරේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ කන්දෝර සූදානම් තීරණ කන්දෝර ක්‍රියාත්මක කරන අද කන්දෝර ඒවා සමාන දැකුම්කල් නාස්තිය බහලා ලකුණු ආදරත් බාද පරිවර්තනය කරගන්නවා ලකුණු හතරයි overall that is the goal to come තමන වින්නේ කන්දෝරේ මේ නම් ක්‍රියාත්මක කරමින් කුමුදේ මීනක කන්දෝර නදීෂ් අතුගාරේ විතරයි ලකුණු 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 186යි Hasan Babu. Ada lagi bikin. Ini lagu usaha kita. Lagu dekat kita. Nona kita. Dek. Kalau lagi nih usaha kita. Baru luar kita baik. Usaha mana sih? Dengan mana nih? Kami mana bilang kau ini bahasa ini kalau ini bahasa ini sama kita sama kami. Loke pura sini deh. Oke. Mana berdiri? Itu sudah kita lakukan dari